Pesinayan da naman ding pengari ang buong kayanakan nganing Domingo ing pamamuklat ning Camp Tangkad Sagad king metong amol king syudad ning Angeles sa pemuntokan ning kumpanyang Intermed Philippines kambening produktuda ang pong panulong Cherry Fur. Ay ni report. Tangging saya kareng timan na rin kayo nakanat pengari at inagon king Camp Tangkad Sagad abinuklat at pesinayan king metong amol king syudad Angeles inyang Domingo. Iti pemontokaning kumpanyang Intermed Philippines kambening produkto dareti at Cherry Fur akilala bilang bitamina para kareng kayanakan ang makasahop king pamagtas na ring anak. Da naman tinanggi rin pengari ing kaburyan king ganapan at pisya king kaburyan na makyabe ang pasibayo king Camp Tangkad Sagad agpangkang Bet Enriquez. Exciting, masaya, nag-enjoy kami, hindi lang mga bata, pati yung mga adult. Pigmaragol na namang gabi ang bata malwa niya kanong gagamit Cherry Fur ing kayang anak at sa lukuyang iti ing pekamatas king karelang klase. Cherry Fur po ba aming nag-Cherry Fur siya since 1 year old. And then 7 years old na siya ngayon. Nakita naman natin ang effect po. As of now, siya pinakamatangkad sa class. Ingulaga naman king kabulasan na ring anak amayakit king gatas dareti ing pisyag ng Percival Trinidad. Ametong din kanong makapamuklat kareng miyayalo ang oportunidad para kareng anak. Sobrang importante syempre kasi doon natin makikita na maganda yung nagiging growth nila. So doon din natin makikita na nagiging healthy yung anak natin or yung mga bata. Mayagit naman kareting kayanakan ing kaboryan king pamakisan metong king ganapan ame muklat miyayalo ang boots at aktibidad apikyabayan daring anak at pengari namo rin. Pasasalamat naman ing payabo dareting anak king Cherry Fur at king Camp Tangkad Sagad. Thank you, Cherry Fur, Camp Sagad. Thank you, Tangkad Sagad. Ako po, Paulo Marcelo para King News Force, Pampanga, Balitang Tutu, King Balen, Susuyo.